ia falu kami vai buadede zo aya ke Yesus Kristo bafa umasi walani ama bafa abosa gihanya ni amuni yadu situ bali berenggo ke dabas ke ande tihalega muru bazura 2 Samueli faza fitu ngabua si 25 irugi si 20 asiwa imaneta romalino malani ba iya ya uga soaya Yehova ba fatere gama bu ulalimu ande ni fabu umo ba kezabu yumu ande ba banga etenia bai bula agete-gete wa ara tereni wa au ande basila te bula dania ba ebu adaima gete-gete wa ara Yehova ngahana lo balangi dalam Israel daimo basila te bula funau danya ngahata zabu yumu Davido nuasa umane ya uga Yehova ngahana lo balangi dalam Israel no umane ka zabu yumu ande ya odo solo omo ke ande ba isenda ke dunia zabu yumu ande wangando ande ke balau ya uga soaya Yehova balangi da uga banosidu daro malimo ande menurut fabuzi seki ande ke zabu yumu ande ba ena fahu nga ke zabu yumu ena letebula fnau irugi zila aitu noa samuhe da uga ya uga soaya Yehova baba matuhu baba mahu ande bani fahu nga zabu yumu ande irugi zila aitu hai rugi da mangande he amake masuso bazoro yawa mahasuka dedema amalu manima bazimane fa'alwa aya bagina tasisa kisina athega ke maama ba edena gede masuk aya muhede bago taluama baba me ke masih kembali fa abo ko badede moroi badar walimu badama ande ke soaya be ke mabaho no dede bukai dede ma hau fahal ra aga soaya moroi baba ha deu irege lo balangi wa hau dede ma telefonau babe taroma bazima ko ande faabala zila saki faabala zogami gami sedana mama kaisi era dede ma soaya bazima ko ande bade Yesu te fagate fabale de moroi baba ha dede hede ke madama fonodongo yadu shalom ira ama ina ba talifusa ni omasi badai zo aya Yesus Kristo bazimakande batande sawako le khrobalani meno yamala go da gino tasisa kiso aya irege bagalu ni amoni bazimakande no i abolo ita soaya baba munda sia iya dan fadu dada bahwa fif da tinga abolo da ya bapak ibu no ibu ala faha ke dada baka da zamusana mua makai ta ke da badai minggu sino tarugi masino takamu bazima ke ande banos ai tarugi ya ni fote felendua set trinitatis eloahannya nabali heda adalah lobalangi sisa masa telu. Lobalangi sisa masa telu. Eloahannya pada bapak ibu lobalangi ama, lobalangi ono, balobalangi hani amoni balobalangi sisa masa telu ade baki ombaka hedang hadiah zinanya lalah halewa bawe
Yang pertama adalah lowalani ama muhalewa iya ya baba mazehi banua siawa agogolia uridani fefu. Sementara lowalani ono muhalewa iya ya da baba ngeheling zino banuania ena tola faluka ira wa awis sila itu. Hadiah lewa ya elowalani ehiha bapak ibu ya iya da muhalewa iya baba aurida baba mau ya ita baba masuki baka badadeda hadiah ya zinanya so adu basi sehi si fogu bazumasi lowalani ni falwada. Tentu babo halewe lowalani ande baba aurida bapak ibu ba uifa urba. Jadi mangabuli keda secara pribadi lepas pribadi he bisa kita baba nima uya iya baba aurida. Muhammad kita keda gini baba ruhu sino taro mas sino tabaso basi makan. Ya iya dan ya moro bazura dua Samuel da bapak ibu faza fitu mabasi 25 ini 20 siwa. Surah Samueli ande mut obaka alkeda wa iotarai Samueli ofeta ke Saulo ba ireki danya kerasa Davido ba no itu yu ira to bali eno milo balani to bali sama tere banua ma ilon Gizraeli funa. Bazura Samueli ande i ombaka alkeda marasa Davido ande itu natuna keda he ibisa ma ewa de lowalani sino faru kaya iya. Ya. He ibisa wa keda de lowalani sino faru kaya ya babe amu enoni lowalani. Ya iya baba materun daun Gizraeli. Hewa edanya pada dasarnya bapak ibu le aozu zitobali kuhita dunia bahwa Yehova ada kuhita lowalani ke Davido atau ke Rasul Davido ya iya da o masih ia menao Davido ande ifazaki zitobali omo khania maosan lowalani bahiza hewa ilo au sudah bapak ibu balik ite ule ba om soda de Davido ade makul balai ireni hadari kalau kayak iya bapak ibu i ande sawagulu lete ule iya bangun balai ya simana ku ita babe asoda bangun tuan asisi bahwa orida ande kadang-kadang sesuai dengan sinota angirai ke aywa. Kadang-kadang yang orang ngapala harus talewati bawa orida. Maka bui putus asa ita. Baik tu balik sama gami-gami dededa ketika la ozu hadiah tu balik ohita dededa babiaso tak anggotwade. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Enak uya esimane Davido ande kahal situ bali fama eda. Enak uleti ule wa umuso de da ba iho. Hena bawa wa umuso de da. Bahe kina bawa pa de. Tafuri-furi manis semakin walani kuritade. Ande ube situ bali to ima amarahu tapada romali ade. Mani batade. Lete ule bu ulinia. Lete mula bu ulinia bapak ibu. Nih hatola mana ya anak. Ule hadiah niwa ania. Tapi lo balangi sambwa titik lete ule niwa Yehova anda si soba soba. Anda ubisi to
balik tu imeke badai. Manila tebulu bu uli. Hai wa ayat si tua bu ali ba badai nane. Ba iya ya uga soaya Yehova ba fater gama bu ulalimu anda ni fa bu umu. Ba kazabu yumu ande ba bangautenia baik pula eget-eget wa arah terni wa au anda. Bada abu tu bada bahwa lante bulan uli Yehova bani hasil farai bakal balahan. Itu ke baba me ihu. Ifolu ke baba me ifawah dede. Bani hasil farai bakal balahan. Anda itu masih tu balik tu pada bali anda ini. Fama tuhu bu uli famorifi kemesia. Dah zilat pula bapak ibu. Ya dah bapa matuhu uli famorifi kemesia. Ja. Sarah famatuhu aku uli famorifi kemesia. Sarah moohin tadada iya baba ngoruma ba ebuwa dunia ando daninya. Da ago hito tadada palangi. Sito balik ku uli famorifi ando kemesia. Hade yo meke badal baba ngoruma ba ebuwa dunia ando daninya. Yo bayar di situ buah na badal imane. Basila tebula dania ba ebuwa duimo. Goto-goto ba ara Yehova ngahana lo walangi dono Israel doimo. Basila tebula funau danya ngauta zahuimo Davido. Hadiaku na Bapak Ibu wa iuruma wa dunia baba awishino banwanya. Hadiaku itu dadanya Bapak Ibu wa iuruma wa iuama famulakeun dunia ini. Yang pertama adalah ina euleut tebulu dozi sino banwanya de baba nu Yehova. Ja ena leti ula ira ma ena leti ula mau ditande paman ya iya de bayu basura sino dani to ya imani suno Yehova ya ukut tedagu babai oleh fuga aga zisaki ande ni be enyake tentu ina leta zara-zara zisaki ni amwala guru walangi kota dan beta suai ni Bapak Ibu oh ya mama sino ibebe ke daya Yehova maka boy olive ita ma boy temulo ita baban mo Yehova ja hihadal atu situbali sinali ya ana sinarana ta daya Yehova baba orida ya iya da ana lete bulo ita baban mo ya iya ada ko ita da bayo rumah bayo dunia anda dua ina ala faroi babangan desawa guru. Ja. Dalam ohin tutu ya Bapak Ibu. I ormau wa ebu. Dunia anu daninya. Dua ena lete gula malo faroi babangan desawa guru. Asese ita ya ita sinupanwanya Bapak Ibu. Ketika kita diperhadap berbagai masalah atau situasi yang kurang mendukung, asese ita tanpa kita sadari, asese fari ita babangan desoaku, asese olive ita Bapak Ibu, asese teluma obada babangan desoaku keluaran, hiza, boy olive ita tarumalinya lima, boy ni omso ya dodami bangwalan, basang walu omso ya. Sehingga dania ada separuh kaya itu Bapak Ibu. Leke mulu ba ibu ada di rumah lagi bawa kita. Dua mega imane fama tuhu abu uli famorifi kemesia. Dua mo ohita dada iya bawa me esisag isino ifabu. Bapak Ibu
Anda wanu mege sampati diletik bulu niwa Yehova. Fifu hadia zino ifabu baba orida selalu ya itu pati. Ni hantola ingkar janji tapi lo malangi lehnya ya ni foto ingkar janji. Jangan. Hadia go itu dedena no mege baba me sisa kisino ifabu. Hadia zino ifabu baba ibu. Baba orida bido. Baga anak ifo lugas sae baba ma na ya yo ba ayat 12 siwa badal ba na alfa huwa ma tazawu ma na bai te bula funau iruki sila ai ja afu nyabu me na ba orita so afu nyabu orita ni salema ya wadah de bapak ibu, tapi kenapa hana idania asese ya farita kelubalani hana idania bapak ibu asese lu tapi masih tubali angan di wadah kita ya ia tak ana asese farita bapak ukhninya ja tapi hai wa ibadah ana baik ulam ulima ana todo sino fa'u si manu ita mawita bai kuatr ita bakal walan penyertaan walan bawa orida sungguh luar biasa ya tiba ita suai na dari babulu da bapayu tapi hisa la ini saya geluda ketika tak oi da babe yang menginoni suaya ketika tak oi da babe waso masia hizanu ifabu kheda ibali udanya sane mau betasi seki na utuda mama ubuda tanya ja haja de bape ini ya iya na tau zino amai hoita luaran baba orida haja watate magama bulali tanya bape ini ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Situ balik anu fulada basi manfaat. Apakah lesik pari ita kerohaan? Apakah ketika ya gana ita ni fotoi abuladede mani fotoi foloi fanandaiku? Apakah lesik pari ita kerohaan? Data jawab bahwa orida sampai sana. Isano ifau bapak ibu. Imane yo muhala kenonigu babo hala kendau khania. Muhala ya baba orida. Muhala ya baba bale go itu dada. Muhala ya baba bale go ni era itu. Nale pare ita babo lua sumasilo balani simane enonia Davido nita na badodo 2 Samuel fazafitu ngawasis 20 siwa bagian A imane ba ena afau nga tazawiyuma ena baite bula funau irugi zila aitu mangadeta he amaka masisto bazunu goyawa omuso sibai kadadema bazimane falawalua desuaya menomu hede bagotaluam baba meka masito bali suaya mene balalawa orima ande gasa-gasa rekolima tu bagulidani hija suaya no beka masito bali duma balalawa orima ia genoniu Davido sino tuyu to bali enoniu bandono Israeli melono bamesiseki mifaluanya suaya bamesokenya bang oigote de babangai halewumeng baiza romalangi faluka ia hobu bazio tarinda uga hobu bamboto hobu
oso ho banga balo hadia ya fifu o masiga suaya na e haugo ba urimani to bali eno niu ena sila faraida aga suaya irege mana desa ke madaro maliu irege batu bali dan anda aga suaya sanema ombita sisuhi tane fanao fifu ngabala zo ambota yaga suaya maandi kulo bangi ya uga za manushi ngoi baba ahaka dada ba dai lo balangi ama no mangan aga ba dai skiri so mata de sai ko mangan lumane ba ba dai ki hamma ya